تمام من دست به قید خود کرد اول درس ما یا پنجی و ششایه اوکی pour numéro 56 بنویسیم اینجا چه کلمه آفره اوکی آنا دوی درسی ها ده همه فعیل اکی نون هیم ببن همه فعیل اکی نون هیم ببن مثلا همه بیشن از بکارتینم مثلا از چی بکارتینم از تلفن بکارتینم از کتاب بکارتینم یعنی از ماکینه که بکارتینم مثلا ماکینه که دخابتینم ام بیشن یعنی از تلفن که دخابتینم یعنی جو کن فهمت که نفسه آره تازه فهم کرد بگو خوات اوکی اوکی یعنی از اپلیکاسیون که دخابتینم مثلا از اپلیکاسیون که دخابتینم اما بیشن je utilise les أنا بهاف واكن j'utilise بنيت أنا بيجي j'utilise بلا كيف جاي j'utilise تمام أنا بيجي je اوكي أنا في إلامة هذا utilise ياكو أمر أردن Gökhan Baran دقيقة أنا Baran non إيه فاسي بيجي utilise تمام حسن تمام أوكي بنت j'utilise une أما تشوف بيجي الأبليكاسيون Gökhan application Ok, j'utilise une application. Yani çe Gökhan? از اپلیکاسیون دم خواته Aynen, az aplikasyona ki dedim xabatı, az aplikasyona ki bikartînim. Okay. Aplikasyona ki bikartînim. Okay. Biz yani az aplikasyona ki bikartînim. Mesela ji bo Fransî, mesela bize ji bo Fransî az aplikasyona ki bikartînim. Pour le français, j'utilise une application. Comme ça. J'utilise une application. Ok. برای اینکه از ویاب بنویسیم از آن خواندن رو بنویسیم j'utilise une application. Okay. J'utilise une application. Okay. Pop. ماموستا آره j'utilise خواهی چیه؟ آره utilise travail da چیه؟ travail یعنی از دخابتم j'utilise مثلا je travaille یعنی از دخابتم j'utilise یعنی از دخابتینم از قلامیش دکم قلامیش ماکینه گیبی یعنی تو ماکینه که مثلا بجن تو نکو تو ددی خباته ها تگویا تو ددی خباته گو کن نه اوه نکو ددی خب یعنی اساس تی معنی ددی خباته جی لی دخابتینی قلامیش دکی ده تلفونه که قلامیش دکی آره ماموس در رقیمت عمل کردن اون چی بیجن فارسی؟ عمل کردن از تلفنی عمل دکم موساد بیجن آره ماموس تمام işte bine pırsa Gökhan zab mantıklı bu çünkü go travay u utilize çima nezgi havin bine yani xabat u xabtandın ya waji fasi hund bejin ya amel ji amelati yani yekun de xabta yani xabtandın koka wana hamul yake OK et comme j'utilise une application yani az aplikasyona ki amel dikim az aplikasyona ki bikartînim az aplikasyona ki quramış dikim az aplikasyona ki dixabitînim okey devi معناه باشه okey application برای کس ویا بنویسینه alors مثلا از آنها
جمله دنجی بجیم جمله که اول تام بکوهش ما اوه ها اوکی alors از بجیم از مثلا از بجیم از فرانسه هندبم j'apprends le français et pour apprendre le français je بوك فرنسي هندبم از فيك تبي قولها مشتك از فيك تبي بكارتين j'utilise ce livre از فيك تبي عمل دكان از فيك تبي دخلتين باش يا جماعه هكا فهمتك بله ماست. Ok. Pour apprendre le français, j'utilise ce livre. Je bouille himbuna français as vektevi bekartinem. از این فرما بکارتینم اوی بکار بینم تمام چونکی هم نکاره همو فرما بجن عمل بجن خبتون هم بیازی بجن بکارتینم اوکی بشه که بکارتینم راست جواب ماما اوکی تمام ماما گوتن utilize yani زیه آن سیه زیه چونکی سیه تنه بنیره تنویسی utilizeش ben سه تا سه نویسش بر هندی بله خدا j'utilise ما خلت نویسیه برو من حقش که خلت نویسیه بس خبرته از ورم من حرف او دیگریا زانی ما حرف او دیگریا من ندید لو ما وصل نیفجو بو از اوی سر راست کم جمعت برا اوی ننویسینم سر دفتر آخو او خلته از انا سه حرفین ترکیب ببینم اوكي واي مديت اوكي حرفين تركيب بابا سر اوا من سر بيكسر من حرف تركيب تنا بس تاني وانا كوبي ديكم اها اوب تمام طيب از انا جاردن بنويسين الجمعات ما قلتش pour apprendre le français j'utilise ce livre les barrières matchgo j'utilise une application نعم صح j'utilise une application. j'utilise une application. J'utilise une application. Pour apprendre le français, j'utilise ce livre pour apprendre le français, j'utilise ce livre. J'utilise ce livre. OK. J'utilise ce livre. باشه حالا از بجم مثلا مگو جبوی هیمبونا فرانسی خو مگو pour apprendre le français نه مثلا از بجم جبوی هیمبونا فرانسی بله من کتابت بکارتانی لنها از اپلیکاسیون که بکارتینم تکرار دکم جبوی هیمبونا فرانسی بله من کتابت بکارتانی لنها از اپلیکاسیون که بکارتین اگه از فهم کرد پرسامن؟ وی بله باشه ایدی دور گوهریه جامعه بره کتابت بکارتانی لنها اپلیکاسیون که بکارتینه ایدی اویه دنیا پیش کردیه از چاوی تشتی ها پیش امرات تزان از بجم قید تزانی رو مطلع نبیجه بلا چکا برای امرا قاید بیجه چکا امرا قاید کرده بیجه
امرا دگه متیتا شیخ جیل ورا امرا جیل ورا هر دو جی دگ ناکن نه دگ نایه tam evden kerem ke boy min kerem ke ji bo hînbûna Fransî berê min kitêbek bikardanî lê niha ez aplîkasyonekê bikardînim Pour apprendre le français, pour apprendre le français je crois em viya hînbû bûn ne wisa pour apprendre le français ji bo hînbûna Fransî ji bo fêrbûna Fransî tamam Berê avant super berê avant j'avais utilisé. Ah ouais. نه برێر me bikar dianî min dixwend min dixwar berê min bikar danî em ê çawa bijin لیزه bravo Utiliser. bravo j'utilise heqa basît e Oui, ekî tê zêdetkî j'utilise j'utilisais un livre, un livre voilà mais maintenant, les niha mais maintenant, bravo mais maintenant j'utilise j'utilise une application. une application Une aynen application. Oui. bravo süper Cemaat herkes bir cümle faham kir بله okey اما süper موسید آوان بیلته بره یاری بیده پیشی j'utilisais un livre non avant animina deux mois yadkari très seri j'ai kari teki başiji اما همه جا را ما بری گوتی اج بروی هنده مگوتا tamam ma gauche crois ma dernière beriawi ma goûté avant j'utilisais un livre یعنی ننم خواه بروی یعنی avant Ah. pour apprendre le français et j'utilise rasta جمعت ام دکارن مثلا تشتێکی کو بە بوغێ دەست پێکرد ئەم دکارن دیسا دانێ سەری داویەش ئەم کار واژی بژن avant j'utilisais un livre pour apprendre le français mais maintenant j'utilise une application هر دوجی دبن اوکی پرۆبلەم تەنە ئەم کارە شناوەڕە بکارن لێمە ئەوها بنویسین pour apprendre le français ji bo hînbûna Fransî berê min kitêbek bikardanî lê niha ez aplîkasyonekê bikardînim baş e Bırak ser deftera xwe binivîsin eviya ji bo hînbûna Fransî min berê kitêbek bikar dianî binêr dibêje dianî dixwar dixebitî zanî dianî lê niha kitêbek bikar danî lê niha ez aplikasyonekê bikardînim. Okey. Gökhan te fem kir eva? اری مامۆستا Okey. Xwendina wî binivîsînim cim'et. نه نخواستم Ne lazım e? J'utilisais, je crois yani ek les zêde. J'utilisais un livre. Mais maintenant, j'utilise. Vous m'avez quelque chose dans le, je crois. بله Ok. Alors, AZB, j'ai kengi veya tu telefonu bikardînî. Ji kengî veya tu telefonu. Mesela bêje der berê telefon te nebû. Mesela ez çend salî bûm gav ku ewil telefona min çêbû. 2005 bû. Zanî? Eva 15 sal ez telefonê bikardînim. Berê min bikar nedanî. Ez çawa bêjim? Ev ji kengî veya tu telefonê bikardînî. Kî dikare ji min re bêje? Bira ji min re bêje ez dikarim bêjim. Ji wî re Gökhan bû ez dikarim. از دکارم مامۆستا فەسیح Fesî kerim ke. depuis quand tu utilises
portable. تشما قلت utiliser تشما إليزي ذاكر Utilise. عينا عينا تقول utiliser les utiliser تشما utiliser تشما كي من نقول je can give it a بكارداني نا عاد بيجي je can give it بتلفوني بكارتيني بس on هاد كارتيني je can give it بكارتيني super depuis quand tu utilises un portable un بيجي En ça fait que depuis tu utilises يعني برساكي برخوشة بالدافكي خير بوصاد بيجا تو utilises دبيجا نو بيجا تو utilises من كلا كنت نفيسين جهاف جداد نفيسين تو يمينا جوي ناكر تو بسالي خود مينا لي خواندري در راستا خبرتا تو utilises دبا تو utilises depuis quand tu utilises un portable شكان كي voyait te تلفوني بكارتيني هم صوبيج تلفوني بكارتيني شكان كي تلفوني بكارتيني depuis quand tu utilises un portable Gökhan Dengi Mano çeke Emrah Erden depuis quand tu utilises un portable Depuis Envision 10 années. Depuis 10 ans Ok, Oui. depuis 10 ans. 10 années, j'y vais. Rasta, 10 années. Voilà. Mais peut-être, 10 ans. 10 ans. Depuis 10 ans, très bien. Et Bayram, et toi, depuis quand tu utilises un portable Bayram. Pardon, Mogo Bayram, il y a Baran, Bebole. Depuis quand tu utilises un portable Denge Baran, دنگ متى ما مستا Qui a خسرت كه ازم دنگ متى انا ما مستا Tamam, denge tati. Gökhan tu yava. الي افازم Déjà, quand cevabımı bir de depuis quand tu utilises un portable Gökhan? مكو depuis 10 ans Tamam, devam ki beja ev 10 sale ez telefonek bikartînim. depuis 10 ans j'utilise une portable. Voilà, j'utilise un portable, exactement. Depuis 10 ans, j'utilise encore le portable, j'utilise le portable. Encore j'utilise un portable, her diye j'utilise un portable, le portable. Yani ev 10 sale ez telefon bikartînim. از تلفن بکارتینم باور کنم j'utilise le portable jamais etc j'utilise un portable etc les فرق نمیکنه ممکن هر جایی بشه اوکی باران دنگ تنهایی باران ها تشتاق بيجا نو اوكي دنگ تنهایی Facile, toi, tu utilises depuis quand? Tu utilises un portable depuis quand? J'utilise le portable depuis 20 ans. Depuis 20 ans? Wow. 20 ans. Ok. Déjà 20 ans. 20 ans. Voilà. تمي الدولية فاني دا بيست دا تاك هي على مثلا كل ما تجيش بفكرة بيست تاك هي فرنسا دا عين وسا تاك هي توي تاي جبالكو اوتي باش توي تاي جي بيجي 20 ans. اوكي 20 ans. اللي كو اون نبا مثلا باش توي كلمة جدا بتوي نبيجي 20 توي بيجي 20 راستا مثلا توي بيجي 20 20 كافي فوالا 20 كافي et ça بيجي ابو توي بيجي 20 ans.
Depuis 20 ans. C'est vrai, Fassi? Oui, c'est vrai. T'avais quel âge? T'avais quel âge quand, quand tu utilisais le portable? T'avais quel âge quand tu utilisais le portable pour la première fois? Bonne question. Allez, Fassi, t'avais quel âge? Ah, تقال مني ما مصلح. Ben allez, طول. gamin. That's good. Alors, écoute-moi bien, Fassi. Tu avais quel âge? Tu avais quel âge quand tu utilisais ton portable, le portable, pour la première fois? كان صار لي بوي جرى حاولكم تداس بكارولينا هاويكر تحصالي اوكي بالفرنسي بيجا ده صار لي بون كان ثاني بيجا از ده صار لي بون ثاني بيجا از ده صار لي بون بس يمنا تحصالي بو اه depuis quand كيف كان بيجا از ده صار لي بون J'avais 10 ans. خلاص j'avais 10 ans j'avais 10 ans از بيجي از ده صار لي ما انا از شو بيجي j'ai 10 ans فرنسي نو بيجي از ده صار لي ما بيجي هيا دبيجن من هيا 10 صار جي Ama zaten tu soruyu sordu ki dedi tabii ki helal. يا كاشي امشي راستا احنا مرات فين باساج يقول ذلك راستا تافي كلاش تبع جافي 10 ans اين خبرتك لما روصج بفكره اوكي 24 اجا حسن دايما ما تيتا بله. Hassan, donc, et toi, depuis quand tu utilises le portable? Depuis 15 ans, Mhm. j'utilise le portable. Ok, depuis 15 ans, bien. Et donc tu avais quel âge quand tu as commencé à utiliser le portable? J'avais 15 ans. 15 ans, ok, d'accord. Bien. Bacha, depuis 10 ans, j'utilise le portable, j'utilise un portable, ma vie, je crois, elle est ici. Ana, كيف كارج مرا بيجا قاوا كو اسبشوبم من تلفوني بكارد نتاني كيف كارا بيجا موسس باران كرمكا dengi baran hay. لا باران دنجي تدهات لأنا ساكني دنجي تناي حسن دنجي ماتيته بله ما مستطيع. حسن تكرم كان بيجا قاوا كو اسبشوبم من تلفون بكارد نتاني Quand j'étais petit, j'utilisais pas le portable. Ok, super, super, presque super. As un obéjem, tu me go presque. Quand j'étais petit, j'utilisais pas. Bene, قبل كنت أقول as بكار ناينم تمام ويتشاغي تو إيدي نابجي un le توانا رادكي تو داداتني بيجي j'utilisais pas de خلاص داداتني باشت بيجي portable. j'utilisais pas de portable. تشما تشمكي de français ده صدي نوت بيشتي كنت أقول pas un ou le ناي داتي مثلا بيجي pas de problème non بيجي pas un problème oui بيجي pas de problème pas de souci j'utilisais pas de portable ok
Super. Quand j'étais petit, j'utilisais pas de portable. Le téléphone بکار نتانی. دو تا سوال دبی. مرا دبیجیم. ها؟ کرا دبیجیم مرا دبیجی. ايش ترى دبیجیم؟ اری. هر وقت. Et Tom, جواب من بده وصبا. Quand tu étais petit, tu utilisais le portable? J'utilisais, disons, j'utilisais, disons. Non. Mais quand tu étais petit, est-ce que tu utilisais un portable quand tu étais petit? Genre, quand tu avais 5 ans. Quand tu avais 5 ans, tu utilisais un portable? 10 ans. Non, déjà non, j'utilisais pas de portable. Non, me connais-tu? J'utilisais pas de portable quand j'avais 5 ans. İşte tekrar ne ki usat kemen ne baba? من تلفن بکار ندانی هر باشه از آن بیجم مثلا تشتکی نشانی ویدده مثال بفکرین دست بده جهازه تمام اول جهازه باشه اول جهازه لیهون نزانن اف جهاز جبوی چه تخبتان جبوی چه تبکارانی بونه بیجن یا تو ویا جبوی چه بکارتینی انا از آن پر زحمت بود تو ویا جبوی چه بکارتینی پیشیش مرا بیجن تو ویا بکارتینی همه چا بیجن تو ویا بکارتینی j'utilise. Gökhan Jordan Mecet tu viens بکارتینی J'utilise. Ça se t'utilise. Tu utilises, voilà, tu utilises ça. خلاص, tu utilises ça. Voilà. Maintenant, tu utilises, يعني tu بكارتيني, tu utilises ça. يعني بيجي tu بكارتيني via. Tu utilises ça. إذا أنا بيجم شما via بكارتيني. تجبوي شو via بكارتيني. تجبوي voilà, تجبوي شو via بكارتيني. هذا شو بيجم. Pourquoi tu utilises ça? باشه كنت بيجي pourquoi tu utilises ça هذا بيجي معناه شما tu via بكارتيني. لكن كنت بيجي بوي tu via بكارتيني devait te pourquoi dans les dossiers. Tu utilises ça pourquoi? Pourquoi? Oui. Ok? Tu utilises ça pourquoi? Tu utilises ça pour quoi? Tu utilises ça pourquoi? Je boiche via بكارتيني. Je boiche via بكارتيني. Tu utilises ça pourquoi? اوكي برا فاسي جمرا بيجا فاسي دنيا بتبدا فاسي ايوه مصطفى فاسي ما اقول ما بس جهازك انا صح ما اقول اول جهازك انتو جاي فاهمك حطوا لها النادي يعني ايش ما ببرستي بيجي اوا تشات تيتا بكاراني اوا تشات تي عملان دنم صح عمل كده ايش هو بيجي ça s'utilise. Tamam, ça s'utilise. Et roquet, ça s'utilise. Ça s'utilise. Ça. نقول تشاوا. أبغى تشاوا تبي بكاراني. ها تشاوا.
comment ça s'utilise? Voilà. Il y a comment ça s'utilise, il y a ça s'utilise comment. خلاص. Ça s'utilise comment. Avec چاوا ته بکارانین. Gökhan فهمدی؟ آره امام. Gökhan مثلا سر شانتیه که ماکینه کی وره و که تو نزان بی کام معرف چاوی ماکینه دده خباته. ته چه بیجی؟ اول چا ته خبتاندنه؟ ته چا بیجی؟ Ça s'utilise comment? خلاص. ته بیجی؟ Ça s'utilise comment? خیلی باشه. Ça s'utilise comment? بکی گوکان گچه اول بکیشتر از همه به گوکان از اینجا حسن بپرسم. حسن مگو اول چا ته بکارانین نه همه بیشن اول جبوی چه ته بکارانین جبوی چه ته بکارانین همه چا بیشن. Ça s'utilise pourquoi? Ça s'utilise pourquoi? Ça s'utilise pourquoi? ماکینه که هم دو بیشه اول جبوی چه ته بکارانین هنو زانیده جهاز افجه فهمنه کی نه بوی چما ته کلامش کردنی بوی چما işte kuru kullanmış kırım bu kararını بوی چیه بوی چما یعنی baştan ne مپرسه تا tam فهم نکرده Gökhan. go ça s'utilise pourquoi ama بوی چما بوی تا گو بوی چیه بوی چیه ته کلامش کردنی Tamam na kuta soni da go ça s'utilise pourquoi به معنی افته بکارانیش بوی چه نه معنی چما فرقش خو فرق پر کوچیکه آروانه ده حتی عینی مش بوی چه بکارن نه بوی چه ça s'utilise pourquoi pour بوی چیزی کویه انتشته Gökhan ta فهم کرد پر تشی کو بین کرمانجی ده چما و بوی چه هيا چما و بوی چه پر نزیکی هفن به فرانسی جی به فرانسی فرق فياتنا بفرانسي جبوي تشي وتشما عيني تشتن زاني لما تذكاري تبكر ماجي ترجمه خود كاري هم بيجي جبوي تشي هم تذكاري بيجي تشما لجام فرانسي هر بي عيني كلمه pourquoi ما مست بوی چه ما herhalde نای بره لا بوي تشما نای گوتنه بوي تشي مرد بيجي هر بوي تشي بكارت OK ça s'utilise pourquoi super OK از بیشم از الان بحثا کچکه که دکم نوی قریستینه از بیشم قریستین جمن حزناکه او تنیم بکارتینه اصلا بیشم کچکه که دوراته شتا حزناکه لیتا بکارتینه از چا بیشم قریستین جمن حزناکه لی مبکارتینه از اصلا بیشم از تو گازنی خود که مثلا از اطلاع بر باران از بجم باران والا کریستی جمن حزنا کلم بکارتینه از چاوا بجم بیا جامعه برادر Christine se même pas alors Christine se même pas t'as connu ça Christine Non. se même pas Même pas. Même pas. Jordan Bejan Fassi Christine même pas. OK Christine elle même pas راست Christine elle même pas ما تکرار کردن ça ما گو Christine elle même pas راست امدکارم هاجی بیجن Christine même pas خلاص Christine جمر حزنا که دورية Christine même pas Christine جمر حزنا که بین الاف هر دوشی دبنا یالنز یه سری خلطه ها بین اوا شاشه ها اویانا و بسد نشانی وردم Christine se même pas اوا از آن یالنش بیجم خلط اوا یا خلطه برای کس ببینه
Avant خلطه ها Christine se même pas avant نای گفتنه avant ça se dit pas ça se dit pas ok Oui, c'est vrai. هر کس فهم کرد چی که میگو ça se dit pas Oui. avant نای گفتنه ça se dit pas سپریا تشی که همین دیگه حقیقتاً جدا میشه درکنه demek ki işte gerhatine اوکی تشتی gerhati همه چی باشین gerhati besoin. چه sanki te biraver ya na Gerhati. تشتی gerhatiye Fast ایتی Cool ماموس نو cool نه با ام هین نبونه ام چی هین بونه زانی ام بیکر هین بونه بیکر و برادای ام چاد بشیم بیکر و برادای nul نول علی مینا پرسا کمان نفسا جارتونه گو ساعت چند داده درسم هم مگو اوا پسا کی بیکره پسا کی برادای باشه Hacı. Başlay John Doy. اینجا از چا بشیم گرهاتی یعنی دشبری وی بیکر اشتکیه بیکره به دشبری وی چیه گرهاتیه گرهاتی از چا بشیم گرهاتی utile از بیشتر utile من خوب داره nul bekere utile kerhatiye چما kerhatiye çünkü utile j'utilise بکارانین از بکارتینم کوکاوش و درته j'utilise از بکارتینم utile یعنی kerhati از بیشتر مثلا تلفن پر gerhatiye telefon yani bizim telefon per bir kere tuştadı per gerhatiye az bizim le portable est très utile le portable est très utile telefon per gerhatiye telefon per بکرده امسال بجن تلفن پر بکرده yani امکانم بجن gerhatiye çünkü Fransız usad bejin telefon tuştaki gerhatiye amsa bejin Tamam. yani bimfaya hem O aliye zaman namus vision just el mutile. aha voilà no menego او تاني ما بكارتنا Evet, evet bu. اوكي او تاني ما بكارتنا ام بيجن لا شو جاردن بيجن Just el mutile. الموتيليز بيرناك يوتيليز ليه وين خاطر منه الموتيليز Oui, el mutile. الموتيليز جوست الموتيليز اين